Ikiya 11 Kanama uyu mwaka 2026 RIB yafunze Shema Fabrice akurikiranyweho gutanga sheki itazigamiye. Afungiye kuri station ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza kandi rikomeje no ku bindi byaha bifitanye isano n'icyo cyaha akurikiranyweho. Ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi ibasura TV wa nizera ku bintu birimo biragenda pola. Yes, abari mu mujyi wa Kigali, abari mu bindi bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda mbabwira ni yambu. Update news, breaking news. Umuyobozi wa FERWAFA Shema Fabrice kuri izi saa tuvugana akaba afunzwe azira ibyaha byo gutanga sheke itazigamye. N'amakuru ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, ariko abantu benshi bakaba batari kugenda bahuriza hamwe kuri aya makuru, aho benshi bari kwibaza bati ese ubundi iyo sheke itazigamye yayitangiye byagenze bite kugira ngo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwinjire muri iki kirego. Hari n'abandi benshi bari kugenda bavuga amakuru menshi agiye atandukanye ku byatumye uyu Shema Fabrice wari umuyobozi wa FERWAFA atabwa muri yombi, ariko ndaje mu kanya tuyinyuranyuramo tureba ukuri kuri ifungwa ry'umuyobozi wa FERWAFA. Ariko mu nkundire gato tubanze twumve umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Muragira Thierry abihamya neza, ndetse turuze tugaruka mu kanya dusobanura iby'iki cyaha neza ndetse n'igifungo ashobora kuba yateganyirizwa. Nucikwe. Ikiya 11 Kanama uyu mwaka 2026 RIB yafunze Shema Fabrice akurikiranyweho gutanga sheki itazigamiye. Afungiye kuri station ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza kandi rikomeje no ku bindi byaha bifitanye isano n'icyo cyaha akurikiranyweho. Umuseke avuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje amakuru amaze umwanya acara ku itabwa muri yombi rya Shema Fabrice perezida wa FERWAFA. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yabwiye umuseke ko Shema Fabrice yatawe muri yombi kuri wa kabiri yego. Amakuru ifungwa rya perezida cyangwa ry'umupira w'amaguru mu Rwanda FERWAFA yatangiye kuvugwa na bamwe mu banyamakuru bazwi mu mikino, ariko nta rwego na rumwe rwari rwayemeje. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr Muragira Thierry yabwiye umuseke ko Shema Fabrice yatawe muri yombi kuri wa kabiri tariki 11 Kanama 2026 akurikiranyweho gutanga sheki itazigamiye. RIB ivuga ko Shema afungiye kuri station ya Kicukiro i Kigali mu giperereza rikomeje ku bindi bya bifitanye isano n'icyo akurikiranywe nk'uko RIB yabibwiye umuseke. Kandi bavuze ngo akurikiranwa kunyariza miliyoni 800. Oya hano icyabaye hano igihari urwego rw'ubugenzacyaha ruvuze icyo umuntu aregwa. Yego. Niba bavuga ko ari sheke itazigamiye n'ibindi byaha bishamikiye, ubwo haba harimo ibindi bavuga, ariko urumva ni umucuruzi. Cyari cyateye impungenge. Uyu sasanzwe acuruza n'umugabo. Umucuruzi ukomeye. Acuruza iki? Imiti. Agira company itumiza imiti. Zo mu Rwanda. Nubwo tumenye niba bifite aho bihuriye na FERWAFA. Oya ntaho bihuriye. Kuko urumva sheke ntabwo ntayihuriye na FERWAFA. Ni sheke itazigamiwe yatanze. Ntabwo icyo tutamenye niba yarishyuraga abo kuri company ye cyangwa se ari kuri bifitanye isano n'imikino. Ariko nyine abantu bari batangiye buri umwe abyita izina rye, niyo mpamvu buri ari byiza ko abayobozi batanga umucyo ku cyabaye. Twatangiye twese twibaza, nakomeje mbibona bibonye kuva karengira ngo umuntu wa mbere wanditse iyi nkuru ni mugenzi wacu kuri BNB Jarike. Ariko ndavuga ngo reka twe gukoresha ijambo biravuga, kuko abavuze biravuga irahagije cyane ko tutari abanyamakuru b'imikino. Ubwo ejo haramutse hari indi nkuru wenda ifite ikivuga, uyu mugabo atawe muri yombi mu gihe abantu benshi mu byo barimo kuvuga mu zindi nkuru barimo kuvuga ngo bifitanye isano na FERWAFA, Sekafa Cup, Kagame Cup ejo bundi habayemo amanyanga. Abafana ba Rayon batangiye kuvuga bati wowe aperi itsindwa 5 utazi umusifuzi n'ibindi byinshi. Ari se babivuze. Hari wabyanditse mbona ko yaba ari nk'umurebe cyangwa wirutsira. N'abantu badafana aperi mbese abavuze ibyo. Nashyizemo rero na Rutsiro nitwe tuzi imbere mu kutavuga rumwe nayo. Hanyuma bagenda bavuga n'ibindi byinshi bitandukanye. Ubwo rero ayo ni amakuru araye. Abakire babiri bari muri gereza ubu tuvugana.
mu maboko bari muri mu maboko ya RIB Fabrice na Kazungu rega abagabo bafite rega hari n'abandi bagabo babakire bari barimo hariya nuko oye turimo turavuga bakize tukabimenya nubundi ariko nubundi bifunzwe ufite amafaranga ufungura nk'umukire no kumushyingura shyigurwa nk'umukire katwitana nananyeganyega ntabwo babonye ya sanduka ya nuza ya India wa bana bajyaga impaka igicumbi ngo ntago bashyingura se bitaragira babonye agasanduka bajyanye. Yes, nongeye kugaruka nza gusobanura ibintu bikomeje kuyobera abantu benshi aho bari kugenda baza bati ese ubundi iyo bavuze sheke itazigamye wumva iki uyo bavuze gutanga sheke itazigamye ni ikihe cyase ni ibintu bimeze bite ariko reka nze mbahe ubusobanuro ubundi bwa sheke itazigamye. Ubundi ni ukuvuga ngo iyo uramutse utanze amafaranga cyase amafaranga ku gikorwa urugero nk'iyo bari gutanga ibihembo murabizi neza yuko nyine babahereza sheke mukazigira kuri banki. Rero nyine iyo bavuze gutanga sheke itazigamye baba basa n'abavuze gutanga inyandiko yemeza ko uhawe amafaranga ariko nyuma y'iyo nyandiko nta mafaranga yihishe inyuma y'iyo nyandiko. Niyo mpamvu rero byagiye bivugwa ko cyase yatanze sheke itazigamye. Rero nyine hari abandi bantu bagenda babihuza ukundi ariko mw'abantu mwe dukomeje kwifuriza uyu muyobozi wa FERWAFA cyane ko yari umuyobozi wari warateje imbere FERWAFA. Ni FERWAFA yari maze iminsi yitwara neza, ni FERWAFA yatuzanaga ibintu byinshi ndetse bikanashimisha abanyarwanda. Rero dukomeze tumusabire kugira ngo ibi byose aze kuba yabirokoka ariko kandi icyaha kiza kumuhama nta kundi nyine gusa nkuko mubyumvishe ibyo yakoze ngibyo aho benshi tutarahamya neza niba koko ibi yazize ari ibyo mu mikino neza cyase ari biri ku rundi ruhande ariko nkuko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwabitangaje rwabivuze mu mazina y'umuyobozi wa FERWAFA bigaragare yuko nyine ari icyaha gifite aho gihuriye na siporo aha iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Ngayo rero ngibyo ibiri kuvugwa aha kuri social media, ngibyo ibiri kuvugwa ku muyobozi wa FERWAFA aho bivugwa ko yafunzwe ndetse azira gutanga inyandiko cyase sheke itazigamye. Ngayo rero Nari Jacob nk'ibisanzwe mugira impagarike n'ubugingo amahoro n'amafaranga bikomeze kujejeta kuri mwese abatarakanda subscribe muyikande kugira ngo tuze tubana mu biganiro by'akagaruka umunsi kundi na update zigiye zitandukanye. Ndi Jacob nk'ibisanzwe ndabakunda, Imana ibarinde, hasta la vista.